Yang frame turunin grafik, matiin shadow. Oke. Yah, salah ganti koil bos. Aku tuh mau ganti koil 3 tadi guys. Tadi mana ya? Ini ya. Astaga. Kak, kemana ya kak? Oh, ini depan, kiri, kita ya alamak, nyangkut guys. Alamak, kebiasaan. Sabar ya. Aduh, ditinggal loh kita. Aduh, sorry guys. Sap. Lurus aja, lurus terus. Yang frame turunin grafik, matiin shadow.